Nova tema. Kako su Ameri uvijek bili na glasu pretjerano inteligentnih vrla, žveđani, koji vezi, koji evropski astronauti, znanstvenici, doktori, nek razmišljali ako ikad pronađemo vanzemaljce, stavit ćemo ih odmah pod našu vlast, neće imati pravo ni da slobodno žive, ni da imaju obitelj, nego držat ćemo ih u jednom svjetskom laboratoriju, zarađivat ćemo novac. Sam to bi svako pametan rekao kakav to vanzemaljac koji proizvodi samo glasove, to može biti zvučnik na sen, može biti neka magnetna nitka nekako pričvršćena za osobu i preko zvučnika na sen, preko satelita odašljete zvukovi. A znate da NASA, ESA ne mogu vladati bogovima, znate, ako se rodi Bog, on bi trebao da bude vanzemaljac, treba da bude slobodan. A vi ne možete gazda vanzemaljac osim da stvara zvukovi. A osim toga to bi mogla biti savršena prevara NASA i američke vojske i AR-51 koje stražu vanzemaljce. Kako je AR-51 konačno pronašla svoju svrhu u svijetu i posvetit će cijeli svijet istraživanju vanzemaljaca i usput će zaraditi 100 milijardi godišnje i 200. Znači cijelu tu prebaru je mogla izrežirati američka vojska i AR-51 i NASA i američka vlada.